Hai, nilikuta saa ngapi? Kitu kama 2 hours ago. Saa ngapi? See. Ni juu ulikuwa unajua uko na makosa, si ndio? Yep. You really think unaweza itoroka? No, that's why You can never sit. Thank you. So, nadai kwanza ni apologize. Before uanze ku apologize, nilikutuma kazi ukaharibu. Yaani hata sio kuharibu. Ulifanya tu vile ulikuwa unataka. Ilikuwa mess, like Mess aje? I try my best, lakini tuliongea nini juu ya discipline when you came here? Nakumbuka kila kitu. And you really wanted this job? Yeah, sana. Like seriously? Kabisa. Umekuwa ukifanya kazi vizuri. But this time round, you're such a disappointment. Nini ili happen? Lakini nilitry penye ningeweza. I don't know what happened, lakini ilienda kumesa. Hakuna vile mnaweza mess up hivyo tu. Mlienda, nikawapatia kila kitu, mkapata accommodation, kila kitu ilikuwa so ready. Amkuwa mnahitaji anything kutoka nje, na mimi nikawaomba favor tu moja. Make sure hiyo nyumba vile mnaingia mtoke ikiwa hivyo. But instead kila kitu mliacha kikiwa ina mess. So now lazima nitoe pesa kwa kampuni niende kulipa mwenyewe vitu zote zenye mliharibu. And that bill mnataka ikuwe on me. Okay, tunaweza share your bill, but najua hii job. Tunawezaje share hiyo bill na ni juzi tu uliomba advance? Unajua hiyo mesi kwa penalty juu mimi nilikose. Mimi nilitry ningeweza. No, for one, wewe ni model. You know that. You know your work. Yep. You know your place. And secondly, wewe ni secretary. Yeah. So, and that's a big name. Lakini yote tu umeharibu in one day. Okay, next time basi ni Hakunanga next time. Ushaiona next time kwa media? Ni mtu ile chance ako nayo akispoil jina yake imeharibu, that's the end of that person. So meaning juu kama umeshaanguka kwa media kila mahali, kila kitu imeharibika, your pics, kila mtu anajua what happened on that day, tutaanza kurudisha aje nyuma hiyo situation? Okay, mimi nitachukua, then I'll explain it. No, fans hawata understand juu sasa wameshaanza kuku disrespect. Sasa hiyo ona ni matusi tu juu yako. Nitatry my best, nitawa explainia. Kuna hawezi understand. Mimi mwenyewe kama si understand, wao wata understand aje? Wasema kwamba iko my fault, so unafanya ilikuwa fault ya nani? Okay, mimi niliwork vile uliniambia, right? Yeah, sina shida na hapo. Shida niko nayo ni chenye kili happen after work. Mimi hata mimi sikuelewa venye mess ili happen. Mimi pia nilijipata tu like mimi sijui pia. Lakini mimi nilifanya job venye uliniambia. Lakini mimi sijui what happened. Kabisa mimi sijui. Rispa. Ngaki. Na kyotegerete skaiga. Wanoga. Ano kurambura maguru na keninge trako. Ngware kwenda mugondora shugulike na ruro by the time ngo tro china mbroka neti chianga kwana kona mbroka nti mara ne binde mbegete ko rume mara ki ndo chabegetere dinabuga mageto ko ira Valentine sindi ikalu mutinyo nane ba na tuka tendara kubori ntsama ngo asira ko kenyoro ngai kwa omaite tina roche kebwese tari serious nkara ibisagane nkongura biro mosacha okay minyogi osenka move in ngire na ndu wache kokora osina be by the na bora nyore wache kokwanie kenyoro enyomo yansinyiro maite nabugete buna nkwenda mwaiga ngo settle tore atiga mangana yebisagane ebinge nago kane tito ikoba gake tende ngaiko nkabuga rendo ngobo gimambu yabore nkanyora awocha nyomba atindete matukande tari wocha tanda nakubori ekiyoka gotam nakinkurara nyomba mo sacha tayo ndakubori no mete amatukali ngangora mwana nda mete mageto ngayaga yunae mabono gachikonte bingando no kuvumilia nakokora nyombo mogakatache tinyo amagoso bwata manene pi na hari kuikobete ucho omete nabona agotete nga kebweso na bana nyora ringe jokes ngaote that's why na ko rest ngakiganya
achiba kaseino onya acha kurusi seino kimaene kangambu ogo ya naroche mapema mbia nare kuganya bisagane bingure umanye bana okara mapema mbia bana ture timbia tari nga tule timbia nche bono nsinyere nkayingo chirende nge kweri na minto mama gonseri ankani tinkanga koyu wa ina matem igo bano igo bano kwane gamba no renjera turaika nanse tinde ikaseito na rambo gerega onte bina kingo kora aki abanjina ukani timanya nchamanga kweresa nga usiende huko maene ngwari gocha kuikoba mbubi gwakorete ose nchina aroche ebisagane byangire bona mangana abo nchankara kinkwenda gari nko bare serious ati yoko barende ando renchete karamba kakasagana kakachenjiri ngati kumukwanira no akakamino ngati kumukwanira no rali tukotende twengi twa muisonde gatware kubuga chibaro kurari ngana kumuboli ndende agosolinga na nyanja amen ndinga ba nyanja momede na banyomuna kibwesa yekimaen aki nabona achiete nando kibwesa nande giskane gengeri go minyoka nande na kibona ngokora tari gocha nyomba matukonsi uranyore nere bakare kwenda komo na kingo inje bunande iga mwane ekimaene ngorarane none chuwiki birenda na kora mageto nganya inje nganya mbiya bono tiandara kubol injo tete ngol nenjentam tari ngotame ose morigi mokwane mageto mageto njengi ngo morigitari kochoira na nyomba ara na chakoretero boroire akibaba chuwiki bere chingi matari gocha bado more buya ano bire kwa mairo sento kabubwate bana ni to tianti ko baswana na rende aeko kana toka obwete go nje bana ti ngobo esinge nje ntontari ko bwerangeri ngaki ekero ato musacha freedom umwasacha akuirelo nje ti ngonyara kumubwati kurumega ngirero ngai mwangi gwera ngairero ya timbwati ngakechi nje bona naro chekifu mapema tinta yeti naro tiange rusio bana gwachire mutianye gutara na tarite ngaseno naba ibori bawo nakyochi kubatere nje akiminto tingochi nakinte tonte bina ki nkomenya rende on advice minto tingochi na chire o Kenya nuna kane tiunkanga ko yabano mete mwa otabwatiri bagora ngende nyoko isoniso nande muntu tayora atugute mwana epi ngento kora nimete tato mino rero ne weekday tayo sai oche weekend nyoko mamo mino nero maite na kinda yayo ya murumite nje tukango gotebi mamo mino nabo mobe akobo mobe go gotete angaki tatete buguma bwa bosareke egento gyoko okora nekema okuruga iga one by one wende bakaseini osama mamo mina mabira omutena wanja pia tigamangana onye nse tonta bingende tingochi okay mama na bako understand lakini tata ka oche weekend anyore nganonde nche kwisha na itiru no chama mama mino ka tatu mino ka oche weekend okoja mama mino mo prepare manyire ngaki umwana uri nwale na magosa na betega okoja ngoro ya ire tinte to Kenya no wende bono igo monyore maine ngogote bibia noroche okugenda mbakororo omutega ki mama ekimene pi wana turi komotego senkwaseri kukune umusacho uyu komungena kobokani nachi ayo ko teba ngiki nare nginyomba igankaria la iseki mane ngoba gosrand na babiburi bane ngoba korerande bobi ekero ngoba gosera tindeti ngendere ko gosa mono amatuka na beire bono njikorara nyora nga bado ebirege bibo sumbua na ratigangiche mbasa bukwa bire singe njo asina chete umumurori wanchiranire ngochi chari na bayiburi bae nayo ya makoi ometa tamete kare urispa na tamete pi ora ochikobairesa mangana buna yumba gontegerera njengo gotebi nje no musubati nje no bayiburi bae nje no omuyiburi omusubati ni mete tobuganga bana bunori kama mama minago gete sana tamiti asore apana afulai no enere bone ngakore kurumati gali gara mnyoka ko agia goti mwana mbia mana kwirane from that amagwa umanya wanza kumwera omuchando bwa mama minoma kwani ngwanye ko kunga umwana ngwanda rogo sokora kikyangu kyangu bado lakini oira nanga bibuli bamwabe lakini ayi ngoboete njigaki nago tebiria yane nande maite ngaki oteto choigunga kwarangire gwa matangane tigandara kubodi tigandara kukwane nande ndara kubodi genteke mbori kwani ubwete mama minaro mulirimo mama tabwati shida mechando ntato nakingo kotebi rero to ichumaine uruche rero kire chumaine tato mino wa chugocha Friday maroko
Lakini ama tukayos mama bado nage chiri magotegerera nucha matukaya kurero Jumaine mpaka Friday botuko mbora mama mnungu kamba bari na musacho ngonyo nama itenjira Haramu kwani mama mno lazima akwarigani 100% sure lazima akwarigani umongino mama lazima akwarigani nande lazima agotegera gendo genda unyenyeke omutega mama pole na maite gendo ngokora I'm sorry na chire kobero ororo birangire byansumbuire lakini to baskweba mutega moto bwese narengi nga bono kebwese gagusumbuire ngianga mama mpaka moto bingi bono kumubisira goko turi ko motebi sai immediately motebi ekero aso ile box bakwabe obe koruga abo ma kumanya ngiokora ndoche mbrete to gotu ndete kora ranking kora narigani chimbo chance matari ndese nichabona tiandikie formula ngo chira se mane nje nanche tukyoka ngokore kiyongoki by the way ndadi kwenyu genda bakamino tai mama mino gak mama sorry na metike ntongokora as from there mama mino na ba ukwabi sawa naye sawa ikabuya tigane nje minyo kendra chimbo chane chitarati yani nje nkwe report buna yaenda sawa maambire ndo chotare sawa wa dina mukani tingiro chachite kokora mwaki bwese kibwese no musacha bwese bakuna komnyokanye meteni udane nanchi nimbata ya nansi nyete ndete ko kawana ngen tigangende kuri chimbo chane